Ħija kien Anġlu, il-favorit tiegħi minn fost ħuti. Kliem Ajub Agil, żagħżugħ Libjan u hu Rodwan, it-tifel ta' 10 snin li nhar is-Sibt li għadda safam ttajjar fit-triq Sant'Andrija f'Pembroke. F'intervista lil Net News Ajub jgħid li kulħadd kien iħobb lil Rodwan għaliex kien dejjem daħqan u ferriħi. Actually, he was like an angel. He always smiling. Everyone loved him, you know. Għal-familja Libjana li ilha f'Malta madwar sena u nofs, il-mewt traġika ta' Rodwan hi devastanti, imma tispikka s-serenità fuq wiċċ Ajub li jgħid li dak u li rrid Alla. It's very difficult and hard to say, but it's the life God wants him, you know. He's now in better and safe place, and just us, he left us here, so we can't do nothing. Ajub, wieħed minn 10 aħwa, jispjega li ħuh kien attiv ħafna minn barra li kien jilgħab fin-nursery tal-Uxol St. Andrews u kien iħobb jilgħab il-basketball. Riċentament Rodwan kien ukoll ekstra fil-film tad-direttur Michael Bay, The Tempest, li qed jinġibed f'Malta u jirrakkonta l-ġrajja tal-attakk fuq il-konsulat Amerikan fil-Libja. He was really happy, you know, he tells all of his friends in the school, and the neighbor lived nearby, and he was really happy, actually, yeah. Rodwan jispjega li dakinhar fl-iskola primarja St. Catherine's f'Pembroke fejn kien jattendi Rodwan kienet qed issir Open Day u Rodwan attenda flimkien ma' wħud minn ħutu. Peress li tradizzjoni li tfal jieħdu xi ħaġa tal-ħelu magħhom u Rodwan ma kien xejn u għażla lil oħtu li sejr jixtri xi ħaġa bil-flus li kien daħ missieru minn ħanut li jinsab kif wieħed jaqsam it-triq fejn seħħ l-inċident. Sfortunatament mill-ewwel investigazzjoni jirriżulta li Rodwan qasam minn fuq il-bus stop fl-istess triq minn quddiem karozza meta f'dan il-mument Fatih Pankar, Torok ta' 38 sena residenti f'Malta, qabeż lil din il-karozza u laqat lit-tifel. Lezzjonijiet fil-klassi ta' Rodwan fl-iskola St. Catherine's tħassru u għall-istess klassi kienet organizzata sessjoni ma' psikologu biex jgħin lil dawk li kienu jafu lil Rodwan. Dan anke fid-dawl li għall-aħħar jiem qabel l-Open Day, l-għallima u l-istudenti sħab Rodwan kienu qed jaħdmu flimkien fuq preżentazzjoni fuq Malta.